It's extraordinary. It's exquisite. It's enthralling. Guhera mu myaka yo muri za 2000 amazina yabo yumvikana buri hamwe mu isi hose. Buri wese arabamenya, amafoto yabo ashyirwa ku byapa binini ku mihanda ndetse n'imyambaro icuruzwa hafi muri buri soko mu isi hose. Uko ari babiri nibo bantu ba mbere bagarutsweho kenshi guhera mu myaka yo muri za 2005 kugeza n'uyu munsi ku kigero kirenze ikibindi byamamare byose, abaherwe cyangwa abategetsi. Nta muntu utabazi, yewe buri wese muri twe yubaha umwe muri bo kugeza no kubo bakora akazi kamwe nabo babubahira ubuhanga ndetse n'ubuhangange bagaragarije isi. Nibyo buri wese yakina, ariko si buri wese wegukana intsinzi, kandi nabwo mubazegukana si buri wese wegukana intsinzi uyu munsi, ejo akongera, umunsi ukurikiye akongera, kugeza igihe gutsinda kuri we bimubera ihame nko guhumeka. Aba bitwa ba game changer. Ikibuga barimo kiba kimeze nk'igicuritse, ndetse aba ari umwanya w'ubuhanga cyane, ndetse imikino yabo ikurikirwa n'abantu benshi cyane nk'igihe bahurira mu kibuga kimwe. Ibyo byakwandikwa mu bidasanzwe byigeze bibaho, atari mu mateka y'umupira w'amaguru gusa, ahubwo mu mateka y'isi yose. Nubwo Lionel Messi yabajijwe iki kibazo abanza kwicisha inyanza bigasoza byemeye, Cristiano Ronaldo we naca ku ruhande ahita kubwira ko ari we mukinnyi wa mbere mwiza wujuje ibisabwa byose ngo yitwe uw'ibihe byose, greatest of all the time. Amateka y'ihangana ryose atangira mu gihugu kimwe mu mijyi ibiri minini muri Espagne, amakipe abiri ku mastade abiri atandukanye, yakaba imijyi ya mbere mu isi yaririmbwe n'abantu benshi batayirimo, batanayikomokamo, bataranayigeramo na rimwe, harimo n'abatayizi ku mafoto. Iyi ni Barcelona ndetse n'umujyi wa Madrid. Aba bagabo binjiye muri iyi mijyi yombi ku myaka 17 bose mu gihe gitandukanye ariko gikurikirana, bahubakira ibigwi ndetse n'ihangana riri ku rwego rwo hejuru riruta irindi ryose ryigeze baho mu isi ya siporo, kugeza uyu munsi ya makipe yombi yakozanyijeho. Uba ari umukino wakurikiranwe n'abantu benshi cyane babarirwa muri za miliyoni hirya no hino mu isi hose. Nzi abantu bizera ko nta wundi muntu uzigera ubaho ufite ubuhanga nk'ubwabo ndetse n'imikinire nk'iyabo, ndetse hari nabo njya mbona abavuga ko mu gihe abo banyabigwi badasanzwe bazamanika godiyo bagasezera umupira w'amaguru, nabo ngo icyo gihe bazahita bareka gukurikirana ndetse no kureba imikino yose ya football uwo ari wo wose, cyane ko hari n'abareba ino mikino bakurikiyemo Messi cyangwa Cristiano Ronaldo cyane nk'amakipe bagiye bakinamo. Ubyumve neza yuko bamwe mu bantu baba barigeze bagerageza kugaragaza ubuhanga buri munsi gato y'ubwabo, bakereka isi yose ko nabo bashoboye ku myaka mike. Harimo nka Kylian Mbappe uyu munsi nawe barizwa i Madrid ahahoze Ronaldo, hakabamo Lamine Yamal nawe uri gukorera amateka akomeye cyane muri ekipe ya FC Barcelona ku myaka mike cyane iri muri 10, ariko akaba yaratumye ikipe ihinduka inzozi mbi ku makipe yose y'Iburayi. Ushobora kubyumva nk'inkuru y'ibikabyo, ariko hari umwana muto cyane ufite inkomoko muri Afrika urusha ubuhanga Messi, Maradona na Lamine Yamal. Binabarwa ko ubuhanga yifitemo bunakubiyemo ubwaba bombi bihurije hamwe. N'umwana muto ariko yatangiye guhabya isi yose ku kigero kitigeze kigerwaho na buri umwe wari we wese mu isi, yaba Ronaldo cyangwa Messi, wongeho na Lamine Yamal mwita umunyabitangaza ukiri umwana. N'umwana Real Madrid n'abafana bayo bareba imikinire ye maze amaboko bakayikoreza imitwe, ndetse n'andi makipe yose cyane nk'ay'Iburayi. Mu by'ukuri uyu mwana ninde? Nuwahe? Mwaye ikaze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ati stade yose yishimye n'ijwi rimwe, tukaba abanyabururu n'umutuku wijimye, ahatitawe aho duturuka, niba ari mu majyaruguru cyangwa amajyepfo, turemeranya kandi dufite idarapo rimwe. Murakaza neza muri Spotify Camp Nou, stade ifite ibigwi bidasanzwe kuko ari ikipe izwi n'abantu benshi mu isi hose, ndetse nabo ubwabo barabyivugira. Bafite intera igira iti Mescon Club mu rurimi rw'iwabo, mu cyongereza bivugwa nka Modern Club, barenze kuba ari ekipe gusa. Aha turi ni muri Catalonia mu mujyi wa Barcelona, hakaba muri Espagne iwabo wa FC Barcelona, ekipe y'umupira w'amaguru yashinzwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 mu 1899. Ibi bigahinduka ikimenywa bose mu mwaka wo muri 2009 ubwo batwaraga ibikombe bitandatu bikomeye mu mwaka umwe gusa. Ubyumve neza ko ari naho hagiye humvikana abakinnyi bakomeye cyane mu isi hose mu isi y'umupira w'amaguru.
nka Lionel Messi, Neymar, Xavi, Suarez, Iniesta n'abandi. Ni ekipe izwiho kugira abakinnyi bato mu myaka ariko bagera mu kibuga bakagicurika ukagira ngo ikibuga bakirimo bonyine. Baba ari bato ariko nibagira isoni n'ubwoba bwo gukoza isoni abari muri ekipe bahanganye. Kandi ibi bisa nk'ibyatangiye mu mwaka wo muri 2004 ubwo ekipe yasinyishaga umwana muto w'imyaka 17 ndetse akigera mu kibuga agatangira gutsinda igitego ku kindi, byose birimo ubuhanga ndetse anabazanira ibikombe byasaga nkaho bigoranye kubara, atanga ibyishimo birenze ibihagije ku bafana bayo. Icyo gihe buri wese mu isi yamenye ko hari umukinnyi muto w'umuhanga Lionel Messi w'icyo gihe warimo gukora ibidasanzwe. Byageze no kuri rwa rwego abantu batangira kuvuga ko iyi ekipe nta wundi mukinnyi izongera kubona umeze nka Messi, kuko hari n'abakunze ekipe bakurikiyemo uyu mwana muto cyane witwaga Messi. Mu gihe rero Messi imyaka yarimo imujyana, iyi ekipe guhera mu mwaka wo muri 2014 yarimo yiremera indi mana ikomeye cyane izatunguza abafana bayo mu gihe batazaba bagifite Lionel Messi. Ku mukino wabahuje na Real Betis wabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wo muri 2023, iki gihe Barcelona yatunguye isi yose yinjiza mu kibuga bwa mbere umwana w'imyaka 15 n'iminsi 290 Lamine Yamal, umukinnyi muto muri ekipe ndetse akaba umukinnyi muto mu mateka yose y'iyi ekipe, ndetse akaba umukinnyi muto wigeze ukina La Liga, ndetse ku myaka 16 gusa yahise ahamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Espagne. Ubumenyi umwana yagaragaje mu kibuga mu nshuro ze za mbere bwakanze isi yose. Abantu bati uyu ni Messi mushya wa Barca. Nawe icyo gihe aramamara bikomeye cyane ko hari n'amafoto agaragaza Messi ari gukarabya Lamine Yamal mu gihe yari akiri muto. Abantu noneho ibintu birabarenga bati umunyabigwi yamusize amavuta, maze ubwoba butaha mu mutima y'abagize ekipe ya Real Madrid n'abafana bayo hirya no hino mu isi hose. Uyu mu kibuga gusebereza abagabo akabacanganyikisha aho bamwe bahita banisanga hasi, maze nyuma yo gutsinda agaserebura intsinzi ye mu buryo bwihariye bwuzuye akiryo. Nyamara nubwo imeze gutyo, ubuhigo bwose bwashyizweho nawe ndetse n'ubwashyizweho na Messi muri ekipe, hari undi mwana muto cyane uri gukura wadusibasiba uko yishakiye yiyandikira utwe yiturije. Ni umwana muto mu myaka uri gukanga isi yose agatera ubwoba amakipe menshi kubera ubuhanga bwe butigeze bugaragazwa n'undi wari wese mu isi. Umwana ufite ubuhanga bukubiyemo bwa Lionel Messi ndetse na Lamine Yamal ku myaka 13 gusa. Fode Diallo niko yitwa, akaba ari kubarizwa mu Academy ka FC Barcelona La Masia. Umwana umaze gutsinda ibitego 97 mu mikino 30 gusa, ibintu Messi cyangwa Lamine Yamal batigeze bakora ubwo bari ku kigero nk'ike. Ubyumve neza ko mu mikino 30 ya mbere yakinnye byibura muri buri mukino yatsindagamo ibitego 3.23, ni ukuvuga ko byibura yatsindaga hat-trick muri buri mukino, ibintu Messi atigeze ageraho. Ubyumve neza yuko Messi ubwo yarakiri muri aka Academy bibarwa ko mu mikino 30 ye ya mbere yakinnye yatsinzemo ibitego 36 gusa, bivuze ko yatsindaga igitego kimwe n'ibice bibiri muri buri mukino yakinaga. Ibi bigaragaza ko rero imitsindire y'uyu mwana ikubye hafi gatatu kose imitsindire ya Lionel Messi ufatwa nk'umwami cyangwa se wungirije umwami wa football mu isi hose. Uyu mwana Fode Diallo yakwiyeho agahigo Lamine Yamal yari yarashyizeho ku mwana muto watsinze ibitego byinshi mu mikino ye ya mbere, kuko yatsinze ibitego 68 mu mikino 29 yakinnye muri La Masia. Ndavuga Lamine Yamal muri ekipe y'abato ya FC Barcelona. Uyu mwana we rero yatsinzemo ibitego 97 mu mikino 30 gusa ya mbere yakinnye, ibintu bitigeze bikorwa n'undi wari wese mu isi. Bamwe bati uyu ni umunyemaji kuko agifata balo ahita burira mu myotsi akongera kugaragara umupira utaye mu izamu. Ni umwana utsindisha ibirenge byombi agatsindisha umutwe, ariko igikanganye cyane ni uko ibi babikora ku myaka ye 13 gusa, ibintu Messi, Lamine, Mbappe n'abandi batagezeho. Yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wo muri 2012, avukira Sabadell muri Espagne. Akaba yaravukiye ku babyeyi babimukira baturutse muri Guinea. Akaba yaraje kuba yinjira mu irerero rya Barcelona mu mwaka wo muri 2019 ubwo yari afite imyaka 7 gusa, akaba ari naho ari kubarizwa kugeza n'uyu munsi. Ishoti rye mu izamu nirigaruzwa, akaba umwana ukoresha imibare myinshi cyane mu kibuga yakina. Mbega uyu mwana nahazaza h'iyi ekipe akaba inzozi mbi z'abi Madrid, kuko buri wese uba ari kwibazwa uko bizagenda mu gihe uyu mwana azinjira mu kibuga bwa mbere akina mu ikipe y'abakuru. Icyakora ikizwe n'uko imikinire y'uyu mwana ndetse n'imikino yazakina izabirangwa n'ibitego kandi byinshi cyane.
none ku ruhande rwawe utekereza ko uyu mwana azibagiza abantu Lionel Messi ndetse na Lamine yamal bikamukundira? Muduhe ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comment. Niba ukunze ibyo nkora ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.